Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki lightly seng phalang jong katham Ribhoi district iba kanthop ya RBYF seng keme ka KSU North Sales District Unit bat ka RBY DSO seng keme ha ka jing kendo ya ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoi district ka kong RM Korba ha ka lai potrik unai lar hajar khat khandai kila dawa bade ban pha kerpang ya ka thongkam thongjam Syaki Samla jong ka Ribhoi district ha ki examine bala pelong da ka District Selection Committee DSC kini kino yalam jogi lightly seng phalang kil IT ru ringkat kedor khas jing dawa ban kerpat ka Deputy Commissioner baya ki post badang hap ha ka grade 3 but grade 4 de ban thoing ki samla ka Ribhoi namar kitai ki dang hap ha ka jing pet jing khmi ka District Selection Committee ka badang dei hi ka bha kerpang ye ki samla jong kini ka district so ban pan na ki syuru ba hindi ka hok ka tri ban brand jungi ta ban yo grade 4 mar ki bun ki samla puli ki yo kam ga jam dapat pet seti wepat di district buat pet mi ini ku sang halang ku bernilai benda ye dari ikan di DC ba museum ni ada pos kum ka pos sekedar ma beli train shanu stone dari lahi menteri pun district lajong kata dari musa preference ka bani ka hok ka jungi dia na kuturi DC ru ba inde ya kene ki pos ban klak nang ta para samla jungi buat jam to Ribhoi buat kunjuru ada pos LDA technically di kena samlar jadi gila na sobat uban ka friends kan ai dan ya tak sikit but ikut tu ba kan don di position baju por ni seng malam lu kan don kan ikut tu ba jet you know kan long bakut ni kwa ka DSC exam na du kriteria exam ba terbe long bakut but kan don ka ba syak pun ban yo kam yo jam da manor jadi kita di ba nak lem sen DSU banjur bat ko mapitip ka DSC Ribhoi West Kasials, Southwest Kasials, kumta terker kalau amang nak jong sanction post. Tingingit ba kini ki post ki badan hok namata ki kena Ribhoi jungi kinyo ki kena Ribhoi jungi. Ini pada tingkukan jam. Ba ni korok bahkan section ni report dia ada replacement akan yang kompetisi. Aku ni kita bukan untuk kompetisi. Jadi orang ini dari idol cast yang diisi dan ni tempau idol cast ini bah nak kalian juga diisi. Jadi bentuk baik yang kita propose ibadah ini untuk di district. Bagi lapan tempau kita ni nampak accept. Lada kinu nampak district kisah ketua yang apa di grade 4 post apa di district ini. But bila orang boleh bergrade 3 kepada grade post yang itu ni lah terusai bah ke preference kita dengan di local youth yang ada di district. Dan kita train warna kalian di situ, jauh ni deh beliau itu hok juga yang tu kita usung di district first ini high preference di district ni play ya present juga not hasil unit di balai Islam kami hati korban hidup di sini. Nah dia ini yang bah asyik mereka menai kalau kemarin ke DSC itu kerja pun kecil atau ke district ini. District ini loh penting kerana didikan pressure. Nak kalian berfikir di Bangalore berkumpul di dua jupi selesai nilai penting ini dengan orang teman. Nak kalian penuh ini seng. Jadi dari boleh pergi hap menghari. Kalau saya beritahu pan ya kumpulan Jawa kumpulan sosial di district. Lalu kata mengira kau stay gomba kami tangka jing khát giống ý thì cái đấy lúc chúng ta qua được không có